ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop yeng jongpi Wat laka election MLA jongsnem arajar arpulai kadang don shajngai sakumba shisnem AA. Henry kala election nakabenta kaseng National People's Party Hamautat Raisen constituency kalas dang ban be kat banang mi kisngi ha kabaha ka arpulai trik unai ber arajar arpuar da kispa angut ki longkme ki bedai ki dekhot jong ki sengsan perthai bap her kila punya so yarade shekni ka party hapo ka jingelam jong menteri rangba ka jilna u Konrad Kongel Sangma. Hagani ka snila pedus kemru ya kinongkit kam jong ke NPP Women's Wing Mautat Raisen Block ha kabaya ka kam presiden la binshet ha ka kong lapen shishas emle kabadai ka nongkershan bamenshwa jong ka seng UDP. La ban kedo hang ni badang shen ka seng NPP kala da penskem yaki nongkit kam jong ke NPP Mautat Raisen Block badru jong ke NPP Youth Wing Mautat Raisen Block ha kabala sakhiru badaki spangot kinong kershan na kisengsan perthai bapher ki badan Hamautat Raisen constituency kila penyaso yalade bat kaseng NPP ha kini ki artali ki jingelang da ka bapenpau baki angnot ban wanra ano ya ka jingkella hapo ka constituency. National People Party kedeka parti kabanyen na kabenta kiripai. Kalau itu terserkan dia ibarat away na dan parti kabanyen dokter kiripai. Laseng ini parti dah porno ya sama speaker ketua sabha. Ini masuk sarung ini ba umi udah paseng ini parti rengka ba tiramba kasih jeni Dr. Karuki bola MP jaga raja sabha nagari ka state ito ni menta nanda bagi khun jugu Konrad Sangma kita ginam seng jong ka National People Party dan kita jong parti karo yang ni ka parti NPP jadi lo tinggal pa klik tu jong parti karo kita jong ka parti juga mesti kita ka parti BJP ni parti yo kami nak dekat kongres kami nak dekat kali ka parti Kalau yang batai kita kali parti kali kabiyen na kita kiripan itu ni Korea dia kata dari mereka bagaimana kali parti kali kabiyen na kita bantu scam yang kombat neo pasiam jongi kiripan kenapa kita batik tengok parti panawai ngut isim no ikceka kita kali parti lasteng kanawem bantu scam yang kiriti gusto bat kombat hendak bersiap jongi kasih kara bat paro kiripai Korea India nanti kena parti kabadon kena gawe kathong kabat smart jangka kena parti kabat airline load ya kejimbaniniam kata gawe gila masuk nomor kita yo parti NPP kaya terang serta ke BJP kipesar ikan yang kamde kita parti NPP yang harus menurun bang ada tu ya di mana diam nek taga secularism isa way kanamrim jog parti NPP kaya parti kaba ong kata parliamentary democracy ada ka parti kaba yang hakanamrim jog siapa pak bang ai pori pak daun pak kagu kritis isya jom dari India kata ketika parti NPP jom kapal Raisen Block kerana skam bagai keski kepada keski jom ketik penskam kalau keski jom ketik sak chicken mau bat kalau keski ru kebagi misaki ba house arhaja arpulai ikan skam balimba jom kilong tubi kit pensawa tangui kesur nak bentah bangin yo panra ikathong bat penginjong audiensnya arhajar arpulai Lakbang ihikirna yang penting ini ilama na kerpa tu dia kini ki riurang ba kitsko ban penting lama umajak di peskan ru di papa kilo kuni paro ibawan ada di bawah kita
Kemudian kamar pemila komplit benar way di kesan berapa jom parti SSPP Basra di hamdo komen leader kita ini politik semua ini. Umka President Jongka Block Jongka National People's Party Mount Habashan Constituency ngashim yang kini kelat banpin scam yang kini kinongkit kam Jongka Women's Wing kibahapo ka Mount Habashan Block National People's Party ngaserpat ipi baro bagi penyok banpin bol nadin jonga ni kidekot kibapura Jongka National People's Party Women's Wing Mount Habashan Block Ngikular Banado Mental Kasni Ngentrei na Kabenta Ban Penklan ya ke parti Ban Wanra ya ke Jingkela Hagadong Katan Kamtam Hakaroi Kapar Ngikular Ru Balingba Kane ke parti Ngintere Shitom Batre Hok Yakakam Balabenshet Hangi Hakapat Shibun. Mengapa yang dia bende dan datang ke dia kibriu? Ngalesi ngasih modal bakadami tanggabaran. Anda mengalak syang ngelayak ini kata kahol kerandap. Ngalak selang kaminggo. Hari bangadan hi kemesin kajing e. Bangadan hi kemesin ke bangakwa menteri. Hari ngadan kemesin kajing kwa mentela. Ya kalau ikut sama kita ini kita apa? Ya mata ikut kita kajing ikan sawan. Ngasih merawa dengan yang hene baka buat hi kadai ke bakong santam desi ni kina pendong nimba masmutu harukan no kajing kordo jangka ni Allah ni tak sini le tan sisi ndak aku hanrai ka buat le kadai ka wei ke bakong santam ka ba de kala wei nya ka mata kajing em ka janga ka jangpi kajing em na mata kikun ki ben sawan ke ai banang ni syukmat bang ngora jing syai ba kajing syai ko ni kom tan kemudian dengan kebangan akan hendak dari berdasarkan jangan dari berdasarkan macamnya. Henry nanti yang banyak long kita kecil syai banyak buaya nanti kiway. Let's say habang ini dan let's say video Singapore ki bapen thame dan ki bapen kalano ikajumba kecil pakat kejunga kejumpi. Henry kemau bakaway. Habang ini dan hi kejunga ini dan babor halor nade dari kiwan kano kecil show kan air kan nampak bapen kalano ini. Kejumpa kecil pakat kejungi kemau di babek kemau di basai. Bersih ni juga ba habalasin syar kaspa ni hidup kirami ngendang genti. Hari mana lebih hange nilongkum kidang yalam dari nilongkum kita bernikmat syakman. Baka nikmat ko jini ay bakan long bangin ay kakti kawan kakti yang nak bentar bedenkam ke jini arab ke bedenkam ke jini tiap. Kenapa makiru? Kita amsa ke jini bom tip ke jini ke jumpi kanam kalenti yaki bakin semua tu kita bro ya kahak bezeki dia bani kong ya ayu beli walaupun lah ini begini bani wan bani nungkat ini hak di keprop kini paro kade kecing yang melenti ke jom play ni gini mula bani ikan wanu kakam dah kecing lah kejuni himaru eshimen ni kade kecing penyan ke jom play kecing mak klik ke jom pi nak kebentar kade kesini kawan rak pergi ya kini komite ke bajok bang yang scam dah kecing eshin bentalang ke jom pi baro hak kade kesini ke pemerintah bahkan banyak terayam nangis syakmat ninyo ken berkeli utau so jom kecing jok kau news nam akajar arpulan ninyo kan poi sakata katong jom kecing tu kecing na kebentar news nam akajar arpulan kau nam akajar katla ngalai kunik election na kaseng HSPDP dan nena useng tendengi na syaran no om sipun betang kandia bat minta kau news nam akajar arpulan hakabagin sa yo biang ya kani ke SMP election lani ke MLE election nan yo banyak kun biang bat minta na ka party NPP lani ke National People's Party
bala dah kuat betul balik kami nak parti HSPDP dia saya kata ru pitip kam ham pi nama pi la don ringkat bat ni ngadu usnam aga jakat pra dia noi hakan ka por ka pemerintah ngasim ru ya kani kala ban ai khuble iki bobon na pedeng jong pi badan hakan ka por ka pemerintah ki bawan na ki wei pat ki parti la bende na ka parti UDP la bende na ka parti Kongres la bende na ka parti PDF dia noi mentah ni la don lang haka jo ka yen ni ru mentang ni dai nak apa ni wa ni nak parti bareng banwan bandan haka ni ka yen ka batmai kani ka yen ka barang tmai nak benta janga bajini lamparo batu shim makani ka yen ka joni kani kam dei shu ka kam ka janga marwai ne kani ka kam ka jini lamparo bani ni kam try kan ya kani ka kam dah ka bani kam try ka mo ni shim ya kani ka kam baka dei ka janga ni shim bani ni try shi kam na ka benta kani ka kam ngapa dia subha wan ai play ya hilang baro ba kam tam na ko bentai wi ilang ba iba na po kasnong markasa iba NS marwen iba yadon kat ba ni kumala pun semua mene bagi dan nak parti Kongres nak parti UDP ba iba NS marwen rumah ide nak parti Kongres iba layo benwan kan penia so le ba ni hakani ko por ka pamenta ba na shim tu lo e jeng ai play ke jonga nak benta jong hilang baro te kumala om ngani kun ya kan election nak parti NPP kani ka parti ke berteman but ni kwa banyak capang kau ada ke constituency ke jini kadang dia ke parti ke teman but nganget bagi nundun ke jinduk jengkemen ya kata ini snok tilang ini terelang hak apa yang dia buat ke parti ladang ipet yang jing terekam jok ke parti nama pakawan ha ke jing sensar limba ke jing dalam jok ke parti NPP ladang ipai dia kenyat ini kisau teli kisnem sautam kalau kani ke parti kelayu ban yalam ya kani ke jelang ke jini ngini i ya kata jing terekam jong kani ke parti ke simkia ha na benta jongi kilong keme kabani pet ya ke central government lu kawan ra ya kata ka women empowerment mensuaken ha pokari India ha ka jing sisa kiken the ki si om ba ki de ki bre ki ban som tang ha kam ra seja kajing im kajoki kakut tan hak kamera saja bat berpe ikikun teh rementa hakani kajing kela kaperthai ke pementa kani ka sorkar ka kwa ban ai bor ke yang ikithai bengi ini kot tan hak kamera saja lane berpe ikikun rengi don la kajong ke benta kumno banya terailang bat ke imlang kasalang ban kentiu ken ya kani ke imlang kasalang ke jeni ka central government mentak la permi ya kata ka policy haki VEC ma bona pereng pi dan tenta haki VEC bagi orang kuno ba ta chairman kawai nak post chairman la ne secretary kidi ban ke kiken thai ka ai bo ye kiken thai ban long kita kinong yalam haki VEC haki shnong ke jompi ba ke ini bakal ni ke state government pat kwa bangara ban ku board ye ni kinong be chief minister jong kadi ke jela upon rat sama ke ka ba ulale pi baro nganget dan benta haki SHG ma lane kita ki self help group ki members but upon rat sama ku chief minister ukwa ken ban kentir ye kini ki SHG nama dia kini ki SHG la form da mano da ki long me am da ki ken thai ki rampa ki me dan benta but hapo kani ka jela ke jingi ladan kumbalai ku pra hajar tam ki SHG Pak kata la pentelun ni kikam hapo ki SHG dah kajingnya nak isnong ni thao banyo ban penkin tio ban pen gobor ya kilong keme ki bahapo isnong ni thao kawan ra ya kata kajing gobor bakan kut no ban long ang kita kinong kibre ki basong ang haki kamera seja lene ban pek tang ki pun ka ai benta ya ni kilong keme ya kata ka right to equality ladagi on right to equality ngim on ken bagi penyaran kat bor mengi berkirang ba ngamam on balada kasorka ko on ba ya kata right to equality ya la ai ni kilong keme ngim on bagi kilong keme ni kita kita arbor
Lagi ngam om ba kita kiramba kindai no ta kita ki ye ki kenthe ki om ka kenthe gare ka shibor ma kiramba ki khat arbor ndre kamut ba kiramba ken hian no ba kinyan kat do kinyan kat bor no ba ni ba ki de ki shibor la ne ba ni de ki khat arbor ndre kala ka plena ka benta jemi balada kadon ka kam mini kenthe ru yo ken kala balet ban yele lang ya kata kakam lada kadon ka business ka ayat yang niru bengin kwa lada ngidon kata kala bengin le kenya kata ka business lada ngidon kikam kijam ke bengin ni haban tap ka ayat yang ni kiken theiru bengin yo ban tap ken ban apply yang kita kikam kijam kini kini kilat ki bakumno kanika ka government na ne kanika sarkar ka kwa ban penkop bor ka kwa ban wanra ya kata ka jinglong ringkat ken thei kiramba bat kishabang bona perinjuni ilong me ki badan yang kita kisah ki prepare ki ideas ki prepare ki balese ini don ladang ipen pau kita kan yarap shibun lene kan wanra ka jing kelas shibun la kalong ha yin kesam la kalong ha imlang kasalang la kalong ha balang tenre bon na prenjuni ni dan kata kamen sen ka jing shakti ni om bani ki ken thai ma ni la ba ne wala ki ramba ki ai kata kala na ka benta jamilu Nrai bona prenjuni ni ramdien no tenre ka sarkar mata ke itu ke ya kita kisah ke bani kilong kemela ni kiken thei ni don wa ni ban sim ya kala ha ni ka constituency ni juni ni ban sim ya kata kala ka ba sarkar kala ai ngapong ka ken thei kum kalong keme ngai kum lei ban mas ngomu shi ka de ka yen ka sem ka jonga nama ka ai ngai ke ni kala ban ya kun ya ke ni election ulok jonga kayin kasem ke jonga kadon ke jingshanya an banta jonga kipen ko bor bangan ya kani kakam kumno bangan yo ban petlem na ka banta kakam ka bangan atmu bangan ya chakmat ba limba ka jing kersan ji ramba limba ka jing kersan jo kayin kasem ke juni phiru phidan la jonga kamram ban te ye ke emna pasalan ke juni phiru phidan la kamram kumno ban yalam ya ke emlang kasalan ke juni da ka jing kersan jong kirapa abang ilom tan kilong kemihan ni kamuat bani penduk war no ikiramba mo tenre idan kam ya kata kejing trelang kamdan kanu ka kamru ka bani ngimla lada uramba ula ngan ong ipi ngiru ngila langat lada ngidan ya kamuan ngila ken banle ki kam ki bagian baru kila banle ngila ken ban ya chapang ban manra ya kata kejing ke balada batna ka benta ka dikakam ka jonga ban ya kun ya kani election ban wanra ya ka jingkala hapo kani ka than ka jungi ban ya ram na ka benta ka jingmentoy na ka benta kani ka than ban ka jaha ka jungi ni dan kam ken ya ka jingi trelang ka jungi ni dan kam ken ya ka jingi sutho la jingmut la ka jungi la da ni dan kam ki scheme dan kam ban wanra tu ni trelang ya ka bahwa sya ya lamba kelano hak bayadai berkini ki jing aju kini ki skill ki ba u nong ki kmat juni lani u MLA juni ukam bayar katu ke scheme teman ai manga ai u MLA ya ki skill na benta ki beri berduna ki connect ki juni ai u MLA ya ki skill ki na benta ki beri ki ba la club no lani la pet no ulo ai u MLA denrem kani ke scheme dai nama ban pet ban itu ya kita ki vulnerable groups of the society la ai da kasorka bat tungin shim kya ya kum kini kila jini rap ki ba kasorka ka ai na ka benta jini kidan bun ki scheme ke bale singin salah banyak keren hadiah te ko ya kita kala jini rap ka ba kasorka ka ai kadai kita ka fokus kabiki orang fokus hak apa kilong pa kiba terai menit terai bela kiba im ha karep karyang kiyo ban form ya ke group hak apa kasorka kan yo ban ai ya kila jingera ber kita kidi jingera pa ni mesing yo ban penan kam na kabenta ka kuno ban penya chapram ya ka kam ke jini ka National People's Party ka kwa ban wanra kita kinomi khat kenteng hapo kani aha na kabenta kani kasnam ahajar afulai la kumno indan sangut kiken thei bani konye kani ki election hapo kani ka than khasi jantia ka jini bana thalai weilane argot na sute shapo karo balik ka ayla ke kiken thei bagian long kum kita kinong ni khmat lene ko kita kinong yalam namar kala dei ko por benta
ban peni bangi kiken thairu ni don ya kabon ban peni bangi kiken thairu ni don te ya kata kasap kumno banya chapram ban wara ya ka jingkala kiju om kiken thai kilong ki basisor sidon ban kubur ya kata balai ngo am ngilong ki pasisor sidon namar la dengi mut be ya ko ka thong ni pet be pang ya ka te ka thong ban ni ya be ya ko tang ba kumno be ni poi sha ka te ka thong ba tung sim ya ka kam ka jeni ning bu be tam si jing mut ba ka ta ka jing mut kalong ba ngin poi ha ka thong ban job ya ka ni election ba ka kam ko tang hang ta hadir be ni la job ya ni election da ka jing trailang ka jeni Ngiyo en battery ban wanra ya kata ka jingkala kaba kasnong ka thau ka jingi kaladan kam kasnong ka thau ka jingi kaladan kam ban kentiro ya kilong yin kilong sem ya ke imlang ki kasalam hapo kani ka constituency ka jingi borok koi hakani ka po ka pamenta ngapanya ka jingkersan na pibaro kilong kami baladan siemlang bakadi ka kam ka jingi ila ken battery ban polisya kata kathong ban wanra yang kejinjok na kebentang kani kesenian arhaja artulan ban nganyai om nganyai ban ya kani bakani kani kam ni kakam ka jonga mawe ngamla banganyat marui hakani kakam kumba ka yir ka sem ka jonga kala amin sim bat kala na kala yalam ya na banganyat sakani kakam ngapwaru berpi kilong kami pin amin sim ne ya banginyat ya kani kakam kajingjok kabing ladang iyo ay kajingjok haus nem ang jabat pulan kanum ne kajingjok kamjong amarway kande kajingjok kajingi lang paro bat ladang ipoy kata kathong ngin wan ken bengin dan kata kaway kasur bengin peni yang kata kaway kasur kumno bengin ya trailang ken ban wanra ya kata kajingkala